sad mi je Mateo, moj snimatelj, rekao da je vrijeme za ništa drugo nego sjest na kauč, pričat, a i snimat. Od ove epizode počinjem sa izbornim ciklusom i prvo se ohrabrila sjesti preko puta mene kandidatkinja koju ću ovaj put pokušat izvući iz nekakve zone komfora. Zapravo bit će to jedno veliko izvlačenje iz zone komfora zato što zadnjih tjedana stalno šiba sa različitim programima, s različitim prijedlozima, sugestijama, viđenjima kako bi grad izgledao da je ona na čelu. I baš zato ću okrenuti potpuno priču. Pričat ćemo nekakav mali ženski razgovor. Viktorija Knežević, kandidatkinja za gradonačelnicu centra. Dobar ti dan i dobro mi došla. Ovo je drugi put da si tu. Prvi put smo uspješno pregazili i ušli u Sabor. Da, I evo drugi put. idemo. Ali neću ti da mi pričaš o projektima, zato što stvarno si intenzivno krenula u sve to. Mene zanima potpuno nešto drugo. Ko je to Viki? Ko je to Viki? Znamo da je odvjetnica. Da, zapravo o meni se jako malo zna. Ja sam dosad ovih otprilike 10-15 godina od kad nastupam često javno imala, ne znam nija koliko intervjua, koliko izjava različitih za medije i pisane i za televiziju i uvijek govorim o pravu, o politici, o nekim društvenim pojavama i tako, a zapravo nikad dosad nisam govorila o sebi. Ako je bilo i nešto osobno, to bi se onako samo zašto malo... Zašto jesi to skrivala iz nekog razloga? Nisam, kako bi ti rekla, da, prvo, niko me nije pitao. Osobno, evo, ti si prva koja si postavila pitanje koje je zapravo legitimno za javnost da zna o nama kandidatima, ne samo koje su naše ideje, koji su naši prijedlozi, kakvi su naši programi, nego ko smo i kakvi smo mi osobno, koje su naše vrijednosti, što nas je u životu obilježilo, koje su nam želje i tako dalje. To su apsolutno pitanja legitimna da se postave u javnom prostoru i to sigurno građane zanima. Ja ću sad krenuti s ovim. Rođena si u Dubrovniku. Nećemo reći koje godine, ali ćemo znakovito to naznačiti ovako. Iste godine kao i ja. Dobro, mogu reći. 76. davne, 76. A nije to davne, Da, 48. To su taman prave godine. To su prave godine, jes, i kad mi možemo zapravo još jako puno dati i naši životi se zapravo razlikuju puno od života naših roditelja. U godinama kad smo mi bili djeca, naši roditelji, naši vršnjaci, zapravo kad si na pragu 50. već se onako pripremaš za mirovinu, a mi danas svjedočimo... Mi imamo osjećaj da smo mi sad u nekakvom najboljim godinama i snazi za dat. Kad se već dosta toga ostavi iza sebe, riješio, djecu izveo na pravi put i sad se možeš uhvatiti u koštac. A što si ti ostvarila? Znači, pravo si prije 25 godina pomela, završila, prije 20 godina, koliko sam ja to nekako mogla čitajući o tebi posložiti, si otvorila svoj ured. Da. Zašto pravo uopće? Pa evo, to mi je bilo želja od malena. Ja sam odrasla, ja sam rođena dakle davne 76. i moji su živjeli u Mokošici. Mokošica mog djetinjstva vam je debelo selo, trči pa kuća. Ja sam tad živjela ja sam svoje prve godine života, prvih 8 godina, sve do 3. razreda, živjela sa bakom i djedom. I tamo je živio moj Dundo koji je tada studirao pravo. Taj Dundo je danas poznat, radi se Ivici Banu, isto odvjetniku i zapravo političaru na lokalnoj političkoj sceni. Nisam znala to, je? Da, i on je meni kao djetetu bio idol, on je bio velik, pametan, već išao na fakultet. Ali on je bio isto mladi odvjetnik. Ne, on je tad bio tek student prava kad sam ja živjela sa njima i on je bio neka vrsta idola i to me... Tako se rodila ta ideja da ja studiram pravo i to je naravno bilo podržano od strane obitelji i zaista jesam upisala pravni fakultet. Znači na selu si zapravo? Da, ja sam zapravo Mokošica mog djetinjstva je teško selo, debelo selo, lijepo, prelijepo selo. Ja se sjećam prvih zgrada i prvih doseljenika koji su... A dobro, tu si spomenula bako i djeda, nona i nonu, ne znam kako se ih izvala, mislim, kako su oni ulogu imali u tom životu? Jako važno, rekli bi,
najljepše godine mog života su godine koje sam provela s njima i svima nama i našoj djeci su bake i djedovi imaju posebnu ulogu jer uz toplinu i uz brigu još čitav niz drugih dobijemo usmjerenja, tako da život na selu je specifičan. Tamo je najnormalnije da se djeteta očekuje da pomaže, da radi. Jesi kopala patate? Pa jesam sve, naučila sam sve i svašta, i mjesec kruh i ne znam što sve nisam naučila, ali moj djed je bio baš poseban i jedna od situacija koja mi je baš ostala i obilježila me to što moj djed kad bi ja nešto se žalila da nešto ne mogu ili znate kako djeca treba nešto napraviti, ne da mu se. Njemu je glavna bila sve se može kad se hoće. I meni je to ostalo kao zavareno u mozak. Ja sam nekako danas čim naiđem na problem, meni je defaultna opcija sve se može kad se hoće. Idemo, problem je tu da bi ga riješili, tako da je odrastanje u takvoj okolini sa takvim ljudima nešto što mi je doprinijelo. Poznata je više manje u javnosti i tvoja pravna, odnosno odvjetnička uloga. A zanima me, zašto si se odlučila otvoriti ured? Je li ti kad bila želja i imaš li negdje u budućnosti možda tu želju poći prema nekakvoj sudbenoj vlasti, biti sudac? Ne, nikad, apsolutno nikad ti nisam. Ti si građansko i trgovačko pravo i čak si završila i postdiplomski. Nisam magistrirala, ali sam obe 2 godine sam prošla postdiplomskog studija. Ja nikad u životu nisam imala želju biti sudac. Zašto? Pa ne znam, ja sam uvijek sebe doživljavala i željela biti borac, boriti se za ljude na ovoj ili onoj strani, a nisam željela biti sudac baš nikad u životu. I vrlo rano sam formirala tu svoju želju da imam svoju privatnu praksu, svoj ured. Između ostaloga, sjećam se da Dundo kad bi dolazio s posla koliko bi bio frustriran. Jer kad radiš u velikoj organizaciji, pogotovo u novim prostorima, imaš isto određene probleme, a to je da ti se za šef može biti neko ko zna puno manje od tebe. Privatni posao je težak na svoj način, ali kad radiš za neke druge, to nosi neke druge probleme. Meni su bili draži ovi, dajte meni moju štrucu na suncu, draže mi ona nego 2 u hladu. I onda razvodiš ljude, onda im rješavaš imovinsko-pravne odnose. Da, zastupam ljude u svim onim, ja bih rekla, najkritičnijim. Jer svaki čovjek koji dođe kroz vrata odvjetničkog ureda, to je redoviti čovjek koji ima izuzetno težak problem i nekad se na kraju dana osjećam kao da sam radila na hitnom prijemu i onkologiju u kombinaciji, ali to je bez podcjenjivanja prema onima koji to rade, što je isto jako težak, ali zaista ili rješavaš hitne slučajeve ili imaš neke koji su kronično. Ali me zanima, zašto nisi krenula prema kaznenom progonu? Ne, to mi je bilo, ja sam na početku kad sam otvorila odvjetnički ured, svi mi u početku radimo zapravo sve, jer ne možeš birati što ćeš raditi i dobivaš predmete po službenoj dužnosti. Meni je to bilo užasno teško, ja to nisam mogla. Evo, možda ilustracija, 2 primjera. Jedan od prvih predmeta koji mi je tako došao je bio predmet osobe koja je bila u pritvoru pod sumnjom da je pedofila. Ja sam u tom trenutku imala kćer koja je bila predškolske dobi, još da bi se bilo gore, ta osoba je živjela u blizini. To je užasno teško raditi. Ja nisam to odradila, našla sam načina. Ili druga... Uspjela si se izvući? Da, nisam tu, neko drugi je preuzeo tu zastupanje umjesto mene. Ili druga situacija, isto bizarna, ne znam, dobila sam po službenoj dužnosti zastupa čovjeka koji je pretukao ženu i 3 djece. I procedura je ta da ja dobijem rješenje, da ga moram zastupati. Treba imati snage za to. Da, to moram poći pogledati spis i moram ga poći posjetiti u pritvor. I ja sam to napravila, došla sam u pritvor i sad mi odvjetnici kad posjećujemo u pritvoru, to je posebna prostorija gdje smo samo mi sa njima. Niko to ne može vidjeti ni slušati da bi oni imali pravo na tajnost. Ja sam ušla unutra i učinila ono što je po protokolu. Takvim ljudima nema pomoći. Oni moraju priznat, pokajati se, posut se pepelom i moliti Boga zašto nižu kaznu. I kad sam ja ome to objasnila, on se počeo derati na mene, da je on imao i objašnjavati mi da on imao moralno pravo to učiniti. Majke ti. Kad sam ja sam toliko izgubila živce da je ovaj pravosudni policajac koji je bio ispred vrata, jer oni moraju biti ispred, uletio unutra, misli da ovo je napao mene, koliko sam ja, meni je to, ja to jednostavno nisam mogla. Pre koliko to godina bilo? To je bilo davno, prije, ne znam, 20 godina.
po pričama tvojih kolega, ili se tu nešto promijenilo od tog stava, ja sam imala na to pravo ili... Pa nešto, jes. Malo smo evoluirali, malo smo evoluirali, ali jako je teško raditi kazneno, pogotovo ako si tip osobe koji ima suosjećanje, koji ima empatiju. Naravno, uvijek postoji oni ljudi koji su zaista neosnovano optuženi. Tamo se nalaze, kažu istraživanje, da čak 10% ljudi koji se nađe za rešetaka nije krivo, nego je ili loše provedena procedura ili... Tako da, evo, ima svega. Ja nisam imala zato... Bilo mi je puno draže neke druge stvari. Nisam imala želju za suočavati se s njime. Koliko ti je bilo teško staviti licencu u mirovanje? Mislim, to mora biti da je... Da, odvjetništvo je bitan dio mog identiteta i ja sam, zapravo, to je druga najteža stvar u životu koju sam potpisala. Što je prvo? A prva je bila moj razvod, da. A dobro, čekaj, to ćeš... Nemoj sad, sad si ti krenula da ćeš mi sve izbaciti. Amo pomalo, pretresao. Da, odvjetništvo je... Ja sam u 12. mjesecu morala podnijeti zahtjev da se stavi mirovanje moja odvjetnička licenca, jer je bilo neizdrživo pored 2 posla, ureda i sabora. Sad još krećem u kampanju, nisam mogla preuzeti treću obavezu i odgovornost i morala sam podnijeti zahtjev. Stavila sam licencu u mirovanje i to je bilo zaista druga najteža stvar u mom životu koju sam potpisala, jer je odvjetništvo bitan dio mog identiteta, jer ja sam prije svega i najviše od svega odvjetnica. Znači, knedla u grlu, da, užasno mi je teško, užasno mi je bilo teško, odgađala sam to. Trebala sam to i prije, jer je bilo zaista jako teško držati taj tempo sabora i Dubrovnika i svega toga skupa, ali... A hoće li ti biti teško napustiti sabor? Pa neće. Jeli? A ukoliko mi građani ukažu povjerenje, ja ću biti i više nego sretna da svoj saborski mandat stavim u mirovanje i da se posvetim rješavanju konkretnih problema koje u Dubrovniku ne znamo koji je komunalni problem. Dosta. Nećemo o politici. Čekaj, a kako su ti kolege dočekale, mislim ti si davno najavila kampanju i davno se uputila u kampanju, kako su ti kolege dočekale to? Jako dobro, uglavnom mi kažu dao ti Bog snage. Ozbiljno? Zato što mi... Niste rekli ma daj, Viki, ti si luda. Uglavnom mi se čude odakle mi želja, volja i tako dalje i izražavaju podršku. Oni isto kao i ja dobro znaju koliko je taj sustav nepravedan i loš i koliko je teško je biti odvjetnik zato što možeš poduzeti sve za svoju stranku, a opet te to ne bude uspješno jer je sustav takav kakav je loš, nepravedan i tako dalje. Tako da oni uglavnom podržavaju i baš imam dobar feedback od kolega. Oni znaju da ovo što ja idem u politiku je pokušaj u stvari da promijenimo ta pravila igre, okvir, jer to je level up, to je... Znaš sad kako, sad si ti nagovijestila, ali znaš kakav je u nas grad, pa onda ovo svak priča svakoga, ona ti je bila udota, ona ti se rastavila, ti si se rastavila. Da, mislim, jesam. To je u nekim krugovima, mislim, još uvijek, neću reći tabu tema, ali ti si razvedeničina. Jes. Ja sam se davno udala, ja sam se još na kraju 3. godine fakulteta udala i 3 godine poslije smo se rastali. Imamo prekrasnu kćer i živimo svak svoj sretan život nakon toga. I zapravo... Kćer je? Kćer ima sad će imati 25 godina. Pa dobro, to je već... Da, to je mlada žena. Djevojka, to više veliko. Nije dijete koje ima svoj život. Ona je... Vega se zove? Ona se zove Vega, da. Dobila, odakle to ime? Pa dobila ime po zvijezdi. Zvijezda Vega je jedna od 5 najsjajnijih zvijezda, jer i Las Vegas je po tome dobio ime. I to je porijeklo te riječi, odnosno naziva zvijezde je arapsko. Jer sve zvijezde koje imaju imena su im ili Arapi ili Grci dali ta imena. Danas se zvijezde imaju oznake, brojke i slova. I znači zapravo razdoblje obilja, prosperiteta i tako dalje. Tako da, eto, to je neobično ime. A jeste li slične nazvi? Pa imamo neke sličnosti i neke razlike. Ona nije pošla u smjeru pravca. Ne, ona je studirala IT, završila ovaj američki faks i onda još dodatno upisala 2 godine na našem računarstvu. I eto, jedna mlada žena. A kako ona gleda na tvoj politički angažman? Pa, ili on ide na živce? Je li ono? Pa podržavajuće. Podržava, zna da je tu moj izbor kao što ja nju podržavam u njezinim izborima koji nisu moji. Malo se doduše nervira, ona kad vidi neke ružne komentare, ona to prima k srcu za razliku od mene. Ja sam pripremljena, ja sam pripremljena da je to tako, ja znam da su to
lažni profili ili nekakve na internet bojne koje imaju zadatak trolat nas kandidate. Moram te sad kad si se uputila u tom smjeru, moram te pitati ili ti se čini da je ova kampanja krenula nekakvom, neću reći nepredviđenom, ali nekakvom ne baš lijepom tonu. Da, kampanje su poznate po tome da svašta bude prljavo u tim kampanjama i ja kao kandidatkinja sam na to spremna. To nije ugodno, ali moraš proći kroz to. To je kao što u sportu. U nogometu imaš start leđa. I nisu te baš tebe kao kandidatkinju. Mislim, neke druge jesu. Pa čak i aktualne. Mislim, jesu. Onako, pa imam osjećaj da izlazimo iz granica pristojnosti, da krećemo se u čak djelomičnu rubriku žutila. Postoji neke... Zašto? Čemu to? Da, dobro, koliko ja pratim medije, sami mediji nisu ušli u niti jedan put u neku zonu žutila i tu se vrlo disciplinirano držu, iako postoje brojni pritisci na njih da se objavljuju stvari koje spadaju u žutilo i oni za sad odoljevaju tim pritiscima, ali neki drugi sudionici koriste pristup društvenim mrežama da bi blatili, da bi... Što će tebi izvući? Pa ne znam, sigurno jer ima još dugo do kraja. Sigurno sam negdje pogrešno parkirala, ali što god izvukli... To ti je Perovićam. Pa. Da, sigurno sam negdje pogrešno parkirala i kako bi rekla, svako od nas ima u životu nešto što bi mu se moglo predbaciti, ali ja sam spremna i odgovornost političara. Ja čujem, ona tu lumori po Vojnoviću. Da. Pa ja sam se naslušala, ovo kad sam politički aktivna, svakakvih neistina od sebi. Tako sam čula, recimo, čula sam da sam lezbijka, čula sam da sam swingerica, čula sam da imam neku psihijatrijsku dijagnozu, čula sam da imam probleme s alkoholom. To sam ja čula, evo, konkretno. Ja sam neko ko, kad ima vremena, izađe vani. Kao cijela moja generacija koja živi bitno, evo, ja sam recimo redovna na middle age partijima koji su najbolji partiji u gradu. I ko svaki čovjek moje generacije, koristim to svoje vrijeme, volim se družiti s ljudima, istinski volim ljude i volim izaći vanke, kad stignem iziđem vani. A onda oni koji su politički oponenti, od toga prave nekakve drame. Izlasci, pa onda iziđeš u 3-4 sata sa Vojnovićem i na to se lijepi, Pa evo što da ja kažem. Konkretno, pjana. Pa gledajte, što da ja kažem, ja sam bila vani, pristojno se ponašala, činila sve što čine ljudi koji iziđu vani, naših godina, i to je to, imam pravo na život, nikome time ne štetim i to je to, što da rečemo, pucajte u prsta neprijatelji, šta mogu, volim izaći vani, volim ljude i izađem kad imam vremena u zadnjih od kad sam u Saboru, ja mislim, potpuno sam sigurna da sam izišla vani možda koliko se na prste može nabrajati puta, ali jednostavno ne stignem, ne možeš kad radiš. Jesi li razmišljala kako će se, ako i kad postaneš gradonačelnica, kako će se taj dio uklopat u tvoj imidž? Je li se to može uklopiti? Pa ja planiram nastaviti sa svojim životom normalnim. Pa kako bi rekla, to je posao koji svaki drugi, gdje imaš svoje obaveze, svoje dužnosti, ali isto tako da bi bio normalan tamo, moraš i nadalje nastaviti živjeti normalan život, viđati svoje prijatelje, viđati druge ljude random, koje nikad i izlaziti. Ja mislim da je to dobro, da čovjek ostane u kontaktu s drugim ljudima, između ostaloga da gradonačelnik, odnosno gradonačelnica vidi kako je teško mladim ljudima u našem gradu, koliko ima malo. Jer za nas u ovim godinama ima malo, a što je tek za mlade ljude, kako živi recimo jedan Mostar, kako Dubrovnik živi, otužno. Bilo bi puno bolje da su i svi ovi prije izlazili vani pa vidjeli koji su problemi. Dobro, reci ti meni, znači spomenula si Middle Age Party, pozdravljamo cijelu ekipu. Sa Middle Age, da. S Middle Age-a, pa i preporučamo barem 2 put jednom u 2 mjeseca. To bi bila dobra mjera, a ne 4 puta godišnje. Ma dobro, ajde. Gdje se još u gradu? Gdje se ljudi u gradu naših godina, plus minus 5. Da, imaš jako malo prostora sad da bi negdje izišao van i da bi se družio. Baš onako ima jako malo prostora i šteta, mi smo A zašto? Pa ne znam, evo. Ljudi nemaju interesa za nešto. Ja stvarno izlazim često vani i prvo, u nas ti ljudi u sezoni su toliko preopterećeni da ne mogu izići vani. Onda dođe zima i onda svi koji rade u sezoni su burnoutu, ne ide im se zapravo nigdje, ni ovo malo što ima, ne da im se. Ali trebalo bi, evo, kad je middle age i kad je sadržaj koji je
primjeren kad znaš da je glazba kako mi volimo, da je tu društvo negdje ljudi naših godina, svi dođu tamo. Uglavnom je problem što je preveliki interes što ne može sve primiti. Ali, tako da, eto. Slušaj, mene ono što me je posebno sad pogodilo, a nisam još uspjela istražiti ni pročitati jer sam tu vijest čula sinoć, kaže od 1.5. stupa zakon na snagu u kojem će biti određeno da ćeš moći jednom godišnje napraviti tulum doma, da ćeš moći, da ćeš morat pitati cijelu zgradu, da će ti zgrada mora dati odobrenje, ko zna što ono, ako napraviš tulum 500 €, ako... Da. Što je to? Kako mi ovu državu? Evo, mislim, to ti je bliska tema. Da, bliska tema. Znam da nisi uspjela, to je osinoć mi je to vijest. Nisam to vidjela, ali ako je vijest... Ja sam bila u šoku. Da, država... Pa je li to zatiranje upravo? Pa, jest, kako bih rekla, to je nemoć države, jer zaista postoji problemi sa remećenjem javnog reda i mira, ali mi imamo zakon i imamo policiju koja je to dužna provoditi. I onda kad oni to ne uspijevaju, onda prebacuju teret i zapravo pucaju u svih zato što oni ne obavljaju sve. Ali s prvom stvari smo naštetili susjedu poslu, a sad i privatni život ide dalje. Da ćemo ga morat prijaviti, nećemo želje dati mu dozvolu da rodi s apartmanima, sad nećeš moći. Pa prvo ja volim prijatelja pozvati, pa nije to da susjede ne pitaš, da to je apsolutno zadiranje. A oprosti, imaš rođendan djeteta, maloga, i morat ćeš po zgradi skuplje potpise. Ma je li to suludo? Evo, nisam čula, ali ako je tako, to je zaista suludo. Ne znam, evo, stvarno... To je zaista suludo. Nisam se uspjela pozabaviti. Nisam uspjela... Evo. Ajde, vrati mi se, evo sad smo rekli, čert je veliko i zato imaš dovoljno vremena, prostora za pozabaviti se, ali je li bilo lako odgojati čert? Mislim, prvo, znači ti si tek bila završila fakultet, rodila si čer i onda si krenula, uzela si odvjetnika za rastavice, je li? Ne, ja sam sama, dakle ja sam završila pravni fakultet i ostala trudna 7 dana nakon što sam diplomirala i rodila kćer i vrlo brzo nakon što sam rodila 20 dana mi smo se faktično rastali. I tako da je prva stvar u životu koju sam ja kao pravnik napisala i potpisala bila moja tužba za razvod braka. Što, nisi imala novaca da ti to neko drugi rodi ili? Kako bi ti rekla, to je s jedne strane taj razvod apsolutno opravdan i ja ne želim niti jedne sekunde u životu što sam se razvela, ali s druge strane je to psihološki stvarno najteže što čovjek može napraviti. To je kao da završiš medicinu i prva stvar koju odradiš nakon diplome je da odsjećeš sam sebi ruku. To je jako psihološki teško. Ja tad nisam imala ni posla, ni novaca, ni što šta u koje čemu sam uskodjevala. A i negdje neki prkos u meni je bio, pa ako mogu to što je stvarno najteže, onda mogu sve. Kasnije, tako da, to je jedno od iskustava kojem nije bilo lako, ali evo, sve te stvari koje su teške u životu i meni kao i drugim ljudima te zapravo samo očvrsnu i nastaviš dalje. Kasnije kad sam imala neke situacije pravne sam angažirala kolege. Nisam se htjela patiti. Jer nama je teško kad ti si sam u svom slučaju. Onda mislim da bi bio dobar odvjetnik moraš biti racionalan. Ali ako te ta situacija emotivno na drugi način opterećuje, puno je bolje zatražiti pomoć kolega. Isto kao što i liječnici se konzultiraju, tako i mi pravnici angažiramo druge. I ti si jako mlada, znači ostala sa djetetom. Kako to da se nisi udala? Ne znam, evo, takav je život bio i takva je sudbina bila. Ja zaista jesam, moja davna želja, dakle ovaj život kakav ja imam sada, nije baš ono što je bio moj plan i moja želja. Ja sam željela imati karijeru, ali imati obitelj, imati muža, 3 djece i kuću na selu i zlatnog retrivera.
Evo, tako mi je pao grah da nemam ništa od toga, nego drugačiji život, ali od tog limuna koji je život dao, ja sam napravila Što ti se, jel ti se muškarci boje? Evo, ja ne znam, to bi trebalo njih pitati, Ne, ali nije bilo jesi lako. dominantna, ne znam. Ono. Evo, ja ne znam, to bi trebalo njih pitati, ali tako je bilo sad. Ko zna koji je tu splet okolnosti i faktora bio da, evo, takav kakav je život, ali to je s druge strane dobro, jer da život nije ovakav. Ja sigurno sad, evo, da imam intenzivnu karijeru, ne znam, možda 3 djece i možda već unuke, ne bi se uspjela baviti politikom, pa eto, od svakoga. Nešto dobro. Rekla si limun i limunadu i limunsku pitu, ja bi dodala. Sve se može. Ali ljubavi, mislim, ja moram ovako intimno svrdlati. To su jako teško. Intimno te pitam, znam. Ja živim, evo, ko svi ljudi, trudim pa dobro, se nije u Brodu, ni najbolje. lako. Pa nije... U nekim godinama. Nije lako, ali evo, što ću, tako je kako jesi. I ja nastojim se snalaziti u životu kako mogu. Imam širok krug prijatelja, stvarno divnih i imam kćeri, imam... Je li Dubrovnik previše konzervativna sredina? Pa ja ima određeno obilježje. Ja nikad zaista ne mogu reći da meni to bio teret u Dubrovniku. Ljudi imaju različito mišljenje i ja uvažavam da imaju različito, ali negdje i dovoljno neke sigurnosti o sebi da ipak svoj život živim onako kako vjerujem da je najbolje, pa unatoč usprkos tome što to drugi možda ne razumiju. Poštujem tuđe, ali držim se svoga, što bi se reklo, i da. Koji su ti neki postulati u životu? Kad gledaš svoj život, od toga ne odmičeš. Pa ono što mi je nekako najvažnije u životu, zadržati čisto srce i bistru glavu. I to je nešto što želim i što se ove politike tiče, da što god bilo i što god se događalo, a politika je jedan vrlo onako posao prljav, da unatoč usprkos svemu zadržim čisto srce i bistru glavu. Jer kad čovjek to izgubi, onda je izgubio sve. Dobro. Ali sad, evo, sama si rekla, prljav je posao, a opet imaš volju i želju i zašto ući u to prljavštinu tu? Jer je to jedini način da promijenimo stvari. Ne znam što je jedini način, nema drugoga do politike. Ja mogu 200 godina biti odvjetnica i zastupati ljudi, ali što ćemo ako su zakoni loši, ako je u tim zakonima, treba promijeniti sistem. A politika je koliko god bila omražena i uspoređivali sa najstarijim zanatom, jedini način. A ipak je onaj neki drugi najstariji. Da. Ali znaš što te hoću pitat? Je li misliš da ipak nema dovoljno ljudi koji na taj način razmišljaju i koji ne žele dati svoj obol, nego nekako stoje po strani, pa su ta nekakva mihenska bojna na internetu, pa vrijeđaju, pa su vas da nekakva oporba, a kad bi možda trebali iskoroknut, onda se okrenu i ne. Je li ti to primjećuješ? Pa, ima dosta takvih koji su žestoki kritičari svega i svačega. Kad treba nešto učiniti za sukat rukavi, ili što bi naš narod rekao, prevesti ovce preko zebre, nema neđe nikoga. Tako da ima takvih i mi kod društva trebamo poticati taj društveni angažman. Jedan od velikih problema je što nemamo građanski odgoj u školama koji bi potaknuo djecu do te najranije dobi. Prvo razumiju društvene procese, onda sudjeluju u njemu. Nama nedostaje ta kultura, recimo što je Dubrovačka republika imala potreba da svak ugradi sebe i doprinese općemu dobru. Ali to su opet, mi smo izašli iz jednog vremena. Je li to sad kad spominješ Dubrovačku republiku, ili ti se čini da je ta mjera nekako korištenje riječi mjera postalo toliko otrcano? Profanirano je maksimalno. Ta riječ je profanirano. Izgubila je, toliko se koristi da je već izgubila značenje. Zanima me da dođeš na vlast, bi li bila osvetoljubiva? Ne. Gradonačelnik kad postane gradonačelnik mora biti svjestan da je gradonačelnik svima, a ne samo onima koji su ga odabrali. Dakle, onima koji su bili protiv njega. Mm-hmm. Tako da tu treba apsolutno odvojiti ovo privatno od nešto od javnoga. Ja zaista nekad u privatnom životu kad mi neki ljudi napune program, znam i mogu biti
onako osvjetnik Mhm. jer znate što, svi mi susrećemo se s ljudima koji nas na ovaj način uvrijede, razočaraju. I sad, ali postoje ljudi koji to čine sistematski, Mhm. koji čine zlo, koji siju zlo i koji su navikli da im sve prolazi jer svi od njih okreću glavu, ajme ba nemoj njega, on je takav ili nemoj nju. Mhm. Ja baš takve, kad naletim na njih, onda osjećam potrebu da im pokažem što je to i kako je to kad im se neko stavi na kosti, pedagošku mjeru. Da sljedeći put dobro razmisle, kad budu činili zlo, imali možda Dobro, tamo opet to neko. nije osvetoljubivost. Dobro, To je nekakva pravda. Ja shvaćam da je to moja dužnost baš zato što ja mogu i znam, što mogu sebi dozvoliti neke sukobe koje prosječan čovjek, ne znam, žena koja radi na blagajni u PM ili negdje, ne može sebi dozvoliti da nekome koji je na poziciji moći, koji je zloupotrijebio svoju moć, učinio nešto zlo, ali ja to mogu sebi dozvoliti da im pokažem što jest. Tako da u tom smislu imam tu crtu osvetoljubivosti, ali inače što se tiče ovako života i ljudi, apsolutno razumijem. Mislim, toliko puta ljudi, svi moramo to razumjeti, da ti ljudi nekad je naprave i zlo, ali ne iz zle namjere, nego iz nekih svojih uvjerenja, nekad iz ograničenja, i tu treba imati toleranciju, a pogotovo gradonačelnik, odnosno gradonačelnica kad dođe na funkciju, mora biti svjestan da je gradonačelnik sviju, a ne samo oni koji su ga odabrali. Kako podnosiš kritiku? Pa jako dobro. Ja sam zapravo, kako bih rekla, navikla na kritiku. Jer ja svaki put kad pošaljem nešto sudu, druga strana odgovori, što je jedna vrsta kritike. Ali mi pravnici smo dobro na to kalibrirani. Jer što god da radiš, uvijek ima neka druga strana, onaj odvjetnik koji zastupa s druge strane koji će reći, ali ne, to što se ti nisi u pravu iz tih i tih razloga. Tako da, i onda mi odgovorimo, ali jesmo iz ovih, jer tako da je meni kritika, na neki način kritika, dio moje svakodnevnice s kojom se ja sam naučila nositi. I poprilično dobro i razmislim, ja o svakoj kritici razmislim. A kritika koja ti dolazi od prijateljica, prijatelja, od onog nekog bliskog kruga ljudi? Ajme, da, to me zna nekad pogoditi, ajme, kako oni ne razumiju, ali normalno je da... Jel ti reći, daj Viki, ne šminkaj se malo. Jes, ajme, to me izluđuju u zadnje vrijeme. A ti nemaš taj nekakav... Jes, zapravo meni je najteži dio kampanje to što sad moram voditi o izgledu računa više nego prije, jer ta dužnost nosi čitav niz obaveze i odgovornosti, između ostaloga taj da izgledaš prikladno. I imam dvije prijateljice koje su zadužene za to da mi ne daju mira. Tvoje outfiti. Da mi ne daju mira i da mi ne daju da se pojavim javno ako imam ovako nekako medijski... Pa ja mislim da će danas tvojim dolaskom ovdje biti full zadovoljne. Da, hoću. Pregledali su one to sve. Doli su omen. Prethodno odobrenje. A dobro, ne znam, nekako priča o nekakvim estetskim zahvatima, ali tipa botoks, Da, pa ja koristim botoks i ja to ne krijem, da. Da pa će, kad ovako srećem ljude putem, pa kad mi neko reče, kako super izgledaš, a sretnem moju vršnjakinju, meni je skroz neugodno sad reći, izgledam super, nego reći, znaš, idem ti na botoks i to koristim taj neki baby botoks, to je vrlo blaga varijanta botoksa koji se ne vidi zapravo. Ljudi uglavnom, ako ja ne rečem, ne znaju da koristim. Ja uredno govorim o tome, jako mi idu na živce političarke, ili ima i političara koji to koriste, i onda kad ih pitaš ili koriste, ne. Nikada. A mislim, ako ti laže o tome što u načelu piše, pa što ti tek laže o onome što se ne vidi. Tako da, mislim, dužnost je i o tome reći iskreno što jest. I postoje neki kritik, pa to nije prirodno, ali mislim, ni popravljanje zuba nije prirodno, pa ih svi popravljamo i optimiziramo na svoje zdravlje i svoj izgled na taj način, tako da, ja koristim botoks i nemam nikakav problem. Nemam nikakav problem, da pače. I kad me ne pitaju, ja rečem, čim mi iskomplementiraju, pa da, pođi ti možeš. Tamo ti je dobro. Tamo ti je dobro, rečem, džilje mi koliko košta. Zašto to ljudi imaju, da i nabijam komplekse bez vezijama? Ne, pođite. Dobro, a što te baš smeta? Koja je vrsta nepravde? Ali ne mislim sad političke nepravde, nego onako obične, dnevne, ljudske. Što te zna iziritira? Što te zna izbaci iz takta? Izbaci me iz takta. Pa evo recimo to kad sretnim ljude koji su zli i koji se življavaju na slabijima od sebe i koji koriste svoju poziciju moći. To me ispali. I na takve, baš mi se onaj agresivni nerv uključi.
znam nekad da biti nestrpljiva i ljude prekidat kad govore i takve Čekaj, stvari. samo stani, ili ti ko rekao da si brza? Mnogi mi govore da sam brza, da jako brzo govorim i to mi je jedna od mana. Da. Ali dobro, zašto ne radiš nešto na tome? Radim na tome i išla sam na komunikacijske vježbe. Jedna od vježbi, ako hoćeš usporiti govor, je taj da svaki dan uzmeš pasus teksta i onda ga čitaš maksimalno polako, da ti se sinapse veze u mozgu naviknu na to. I tebi se još to nije dogodilo? Pa, ja se trudim i u kraćim nastupima, kad dajem izjave za medije, sam dosta dobra. Ali evo sad već mi razgovaramo neko vrijeme, meni je koncentracija malo popustila. Dobro. I onda ubrzam. Jer prirodno ja imam otprilike 30% brži govor od standardnoga i to... je li to onako nešto što bi rekli po rođenju ili to si uz ovaj tvoj odvjetnički posao stekla da izgovor? I jedno i drugo. Djelomično je to stvar temperamenta urođenoga. I ta brzina govora, a djelomično je uvjetovano profesijom i tako. Tako da, evo vidiš, čim si mi osvijestila to, odmah sam se vratila, ona me uvježbana. Jel ti se dogodi nekada da trokiraš zato što ti mozak toliko vergla brzo? Yes, brzo i da se nekad vrlo sam, nedavno sam gostovala u jednoj emisiji tu lokalno jednog studija i bila sam kasnije kad sam gledala snimku, mi je bilo tako sram, ja sam toliko puta prekidala voditeljicu i dovršavala njezinu rečenicu i ubrzavala, da sve to... To što ja što rodim, umjesto da je obratno, znači to si napravila. To sam napravila i bilo mi je neugodno poslije, ali tad nisam bila ni svjesna, imala sam nešto poslije, žurila sam na neku drugu, imala sam neku stvar koja je gorila i uopće nisam bila svjesna koliko sam u stvari nepristojna i to mi se događa. To je jedna od mana mojih da znam ljude prekidaju govore, dovršavati im rečenice, završavati njihova pitanja i tako dalje. Znam, ali evo recimo sad super su ti TikTokovi, vidim to, pratim sve, pratim turbo, to je TikTok totalno špica. Ali ti u TikToku mošeš rukama. Gestikuliram, pa to mi je nekako prirodnije nego držati ovako ruke. To svakako, Jer kažu komunikacijski stručnjaci da ruke su preteča govora. Dakle, prirodno je da koristimo ruke tijekom govora. Doduše treba, pazi da se baš ne razmašeš na sve strane. I ja nastojim držati to pod kontrolom, ali puno mi je prirodnije tako. Evo ja sad koristim ruke, nego da cijelo vrijeme sjedim ovako. Na slici možeš stati ovako, ali u životnoj situaciji... Sad mi pada pitanje kako si ovo počela govoriti, stručnjaci su ti rekli, koliko te to sve promijenilo od kad si ušla u cijeli ovaj... Pa poprilično, znaš, to je dužnost svakog od nas političara da uložimo u sebe i u svoje vještine komunikacijske i to je ko bilo koji posao, imaš odgovornost kao što je u nekom poslu učenje stranih jezika, a to je u našemu kako da što bolje komuniciramo. Jer uzalud su ti najbolje ideje na ovome svijetu koje ti imaš, ako ti to ne znaš prenijeti biračima. I to je odgovornost, uložimo u to znanje ako ga prirodno nemamo. A jesi zadovoljna s ovim dobivanjem? Pa i jesam, mada vidim naravno prostora za napredak i to je nešto na čemu se mora stalno raditi. A što ti tvoje prijateljice, evo opet mislim, one su mi mjerilo, što ti tvoje prijateljice opet govore? Moje prijateljice kažu da sam dosta napredovala, recimo sam usporila govor i tako te stvari, da se to vidi na meni koliko, da sam ipak trudila se radila i tako. Sad ću se vratiti negdje na početak tvoje kampanje. Ti si čvrsto odlučila da ćeš živjeti u različitim dijelovima grada Dubrovnika, što ti je zapravo pošlo za rukom. U velikoj mjeri. Je li to bila... Je li to bio dobar to je bilo fenomenalno odabir? Da, to je bilo za mene izvrsno iskustvo. Da sam pošla i vidjela kako ljudi, jer kod nas ljudi žive u istome gradu, ali kao da žive u različitim gradovima ili u različitim državama čak. Toliko su različiti standardi nekih usluga, kvalitete života i tako. Ono što mi nije pošlo za rukom je naći smještaj u nekom od cijela Dubrovačkog primorja. To nisam uspjela. Ali ne može se kako ti rekla. Džebi. Nisu ti HDZ-ovci, što je bilo? Nisu mogli ti iznajmiti. Da, čitav ljudi mi je rekao da imaju. Da, imaju pogotovo zimi. Da, pogotovo zimi. Mislim, ima tih praznih i nekoliko mi je ljudi rekla
rekao, slušaj, mi bi te primili, Ali, što se nas tiče ne moraš ništa ni platiti, ali nam je problem jer će nas ovi HDZ-ovci koji nas okružuju, poješće nas u papru. pa dajte ljudi, pa ima prostora, gromača, pa dajte ljudi, Viki treba 7 dana da osjeti život, pa ne možeš to tako. Da, tako je, što ću, ja nisam htjela nikoga dovoditi u neugodnu situaciju, tako je kako jest, između ostalog u kampanji ću posjetiti sve te rubne dijelove grada koji zaista žive teško i kojima je potrebno puno više ulaganja i ja se nadam jednog dana da će se... Gdje je najljepše? Evo sad, znači baš te pitam to iz iskustva, jer ja sam kao negdje dosta mlađa, jako puno se sela, sigurno sam živjela na 6-7 mjesta kao podstanar. Da. I to ti onda isto da mogućnost uvida i sagledavanja situacije. Ali nemaju to svi. A opet je nekako i dobro, mislim, i očvrsneš na taj način kad sagledaš. Je li tako? Kako je to? Gdje je po tebi najljepše? Gdje ne bih voljela da ti neko reče, evo ti stan tu, gdje bi se zahvalila? Pa, hipotetski ovo govorim. Najteže je od ovih mjesta kojima sam ja bila u Nebojorima u Gružu. Tamo je stvarno jako teško tim ljudima koji žive, pogotovo starijim osobama. Mislim, to je uvjerljivo kvarca najlošijim uvjetima života. Znači, tamo bi neki elevatori dobro došli. Da, nešto bi dobro došlo i rješavanje tih parkinga kroz ove pit garaže i nešto. Ali, evo, meni je najugodnije bilo, recimo, na Pelinama. Bila sam u zimsku doba i živim sama, pa mi je bilo puno lakše nego da, recimo, jer u gradu ako imaš 3 djece ili neku stariju osobu je logistički to izazov. Meni je, gdje god da sam živjela sam sama, pa mi je bilo puno lakše sve. Recimo u Lapadu, sad sam i u Lapadu je prekrasno, ja živim blizu pošte i zaista je sve blizu i šetnica i bilo što mi treba ili u gradu ili u Gružu. Inače, imam parking tamo, tako da je to... Da. Inače, tvoje mjesto stanovanja je Župa Dubrovačka. Moje mjesto stanovanja je sada Kneza Domagoja 1V u Dubrovniku, a ja imam svoj stan u vlasništvu u Župi, koji sam kupila prije nekih 12-13 godina, a prije toga sam živjela u Mokošici, zapravo moja obitelj je tamo i tamo još uvijek obiteljska kuća i više od 35 godina života sam provela tamo i baš na rijeci. Kad razmišljaš o sebi za nekih 5 godina? Gradonačelnica u drugom mandatu. Sad se mislim odla s ovim pitanjem. Odlično. Ali nemoj, jedna je pijavala 2 mandata, malo je, pa vidiš da je završila. Da. Dobro. Ali ne, kako vidiš odvest čer pred oltar? Jesam je to je jedna... To je sad je vrijeme, možda razmišljati pa da, nadam se. Unuci, kako to? Nadam se tome da će to sve biti negdje po redu. Moja kćer živi sa momkom i oni žive u podstanarima. Odlučili se za taj korak samostalni i kogod mi je bilo teško, i njoj je bilo teško na celici, ali zapravo to za mlade ljude najbolje i najvažnije. Tako da očekujem je to, ako Bog da, jednog dana odvesti kćer pred oltar i baviti se unucima. Znaš što me zanima? Evo sad, dani su ti vjerojatno 300 na sat. Kad uđeš doma, kakav ti je ritual? Uglavnom se onesvijestim mrtva umorna, to je ritual. Obično još nešto moram pozavršavati, odnosno pripremiti za sutra ako imam nekakve nastupe, istupe ili nešto tako, ali nemam baš neke osobite rituale. U stvari, od kad živim sama, to je već neko vrijeme, ne kuham ništa. Televizija, Netflix? Televiziju, vjerovali ne, jako rijetko gledam. Toliko rijetko da se moja kćer nervira jer mi svaki put ponovo mora pokazivati kako funkcioniraju ti dalje. Užasno. Kad dobro vijesti pogledam. Ali pogledam što uglavnom koristim društvene mreže i onda vidiš sve te isječke, sve što je aktualno zapravo vidiš kroz portale. Portali su dominantan način jer oni prenesu sve. Ne treba više se čekati dnevnik da bi vidio što je bilo u Hrvatskoj. Kad su svi portali prije objavili, oni de facto kasne. Tako da nisam čak ni Netflix ni to. Jako rijetko, moram priznati da jako rijetko. Ono što volim čitati kad imam vremena. A što, je li stigneš čitati što?
Pa sad recimo zadnjih par mjeseci ne, ali inače sam pasionirani čitač, obožavam, imam Kindle na mobitelu aplikaciju i koristim, da, jako puno čitam Putovanja? putovanja, pa obavezno jedan evo ove godine nisam zbog kampanje i svega, ali inače se potrudim barem jedan put godišnje poći i volim slow travel, kad pođem, ne znam, pođem 12, Kakav ti je 13 džir? ili 15 dana, volim poći i dobro, to je osjetiti lijepo, sredinu, ne volim ono, znaš, poći pa optrčati sa tih 3 ili 5 turističkih spotova, nego volim poći i ostati negdje. Tipa ja i kad sam išla u Brisel sa kćeri, mi smo ostali, ja mislim, 10 dana u Briselu. I onda Jer smo sve htjeli vidjeti pomalo na terani, doživjeti muzeje. kako jest. Ti ljudi žive, posjetiti, ne znam, sve od tržnica, i uzeti apartman tako da mogu i degustirati tu, ne kuham, ali da možeš kupiti nešto i degustirati neku hranu. To je meni bitan dio iskustva i volim tako putovati, polako. I sad ću ti ono jako klasično žena, dobro ženo, ali ti si smršavila zadnjeg puta kad si mi bila tu. Jesam, jako sam smršavila. Zašto? Prošle godine sam počela pušiti opet nakon 15 godina apstinencije. I zašto? Ja sam od onih ljudi kad jedna luda noć i negdje kasno bilo je društvo, ja sam samo u jednom trenutku vidjela kako svi imaju cigar. A ja sam Dobro, nećemo više o tome, zato što to naš sad će... Dobro, jes. Uglavnom, 15 godina nisam pušila, ali ja sam cijelo to vrijeme, svih tih 15 godina sanjala da pušim i mirisali su mi cigari i falilo mi je. I eto, u jednom trenutku sam... Dobro, nemoj više pa prestati, evo, nakon izbora ću prestati u gradskoj upravi, se onako ne smije pušiti. Aha. Dobro, sadašnji gradonačelnik imao spot na Luži. Da, gdje tamo, kao puši Lulu i to. Da. A kako mi je priznao u Saboru, i znam sam ga srela u Saboru na pušačkom balkonu i prvo sam ga napala što on tu radi, jer mislim, kao deklarira se kao da nije pušač. Na to je priznao da on ipak zapali ove obične, tako da. Nisam to znala. Da. Tako mi je rekao, sad ne znam je li to istina, ali kad sam ga propitala što on tu radi na mjestu rezervirano za pušače, rekao je da. Ali tu si mi nešto rekla, kuhanje, evo. Da, užasno. Ja inače jako volim kuhati, obožavam, to mi je terapija. Kuhanje i čišćenje kuće i uvijek se svađam sama sa sobom. Nedjeljom jesam li baš morala čistiti jer sam mogla poći sjest na kavu. I to mi pomaže. Što je to, antistres terapija? Pa da, meni je taj ritual, jedan put tjedno, znaš, sređivanje kuće, nešto mi pomogne da sredim misli. I redovito se svaki put na kraju tog vikenda svađam sama sa sobom, jer mogla sam nekoga druga platiti da to obavi, a ja početi sjedati na suncu i pit kavu, a ja svaki put, reći mi, sljedeći put ću uzeti nekoga i platiti, i onda dođe taj vikend, ja jedva čekam. To mi dođe i mnogim ljudima to pomaže. I sređivanje i kuhanje, ali kad sjeckaš luk, ne misliš na ništa, to mi je neka vrsta stres reliefa, antistres terapije. Da. A što voliš kuhati? Ajme, volim sve i svašta. Prvo, ako je prvo ne volim kuhati za sebe, tu mrzim iz duše i ako nešto kuham, to mora biti za barem još jednu osobu, a najdraže mi je kad je šire društvo, kad je 10 ljudi ili više, onda sam tako neumjerena. Prošlo ljeto mi se dogodilo da je kod mene bilo društvo, bilo nas je 10-15, ja sam toliko vrsta hladnih i toplih predjela napravila da kad smo došli do glavnog što je trebao biti roštilj, niko nije htio. Nismo ni pokušali ispeći to meso, jer su se oni svi toliko od tih toliko vrsta, što hladnih, što toplih, što pasta, što ovoga, što onoga, sve što sam ja priredila prije toga roštilja, da doslovno nismo ni komad mesa, nismo palili roštilj, uopće niko više nije mogao, a čekala su još 3 dezerta i niko nije mogao disati više, tako da to mi je velika radost. Ja kad imam takvu neku večeru doma, ja po 15 dana prije to se sastavlja plan meni. Ide se u nabavu 5-6 navrata da se u najboljim butigama nađem što je... Klasika. Reci mi, slatko ili voliš ovdje? Obožavam i totalno sam ovisnik o slatkom i ja sam od onih ljudi koji kad se slučajno probudi u noći svrati do kuhinje na ožicu Nutelle. To mi je slabost, da, slatko. Vidiš ti. Ko bi rekao, a? Zanimljivo. Znaš što, moram te i to pitat. Što ti je teže? Bavi se politikom i biti u ovom džiru sad ili taj odvjetnički dio i odvjetnički posao? Što je teže s jedne strane, a što je okrutnije?
ili sam potpuno promošila s tom Ne, dobro si pogodila. Politika je puno okrutnije okruženje na neki način. Jer tu možeš učiniti najbolje stvari i da te napadnu, da ono se saspe nebo na zemlju na tebe. Tako da to je okrutnije okruženje jer su puno nepredvidivija ta pravila igre i drugi igrači i sve to skupa. Ali mi je u odvjetništvu na neki način bilo mi je teže. Znaš zašto? To što tamo imaš ta zadana pravila kojima se moraš nositi. Ne možeš ti u odvjetništvu mijenjati zakone, nego moraš poduzimati ono što možeš u tim postavljenim okvirima. A u politici, koliko god bio težak taj put, ipak postoji nada da ćeš uspjeti i da ćeš dogurati do pozicije kad možeš stvarno promijeniti. To čovjeku dava snagu, meni barem onu ustrajnost svakodnevno, da što god bilo jučer da se dignem, tresnem prašinu i idemo dalje. Morala sam ovako se privesti kraju s nečim ozbiljnim, da nam ne reču da smo dvije. Da. Neću to izgovoriti. Ja mogu samo poželjeti da nam nekako što prije prestane kiša padati. Da ne bude ovih odrona još. Da grane sunce, da iziđemo iz cijelog ovog nestabilnog stanja, jer kako je krenulo, sve će se srušiti. Nije baš dobro, a? Da, uopće nije ugodno i danas zapravo toliko, stotine, odnosno tisuće ljudi koji danas se moraju kretati po magistrali, kreću se u strahu za vlastiti život i zaista je ova situacija ne možemo izvanredna. Reći ostanite doma, da. Dobro, droga Viki, ja te nisam samo pitala ovo sad. Da, ja moram ti priznati da mi je ovo najteži intervju u životu koji sam imala. Da. Najteži i takav mi je stres bio. Ja ne znam je li se to vidi, odnosno hoće li se vidjeti. Je li kamera to zabilježila, ali unutra ne, bila si nikad, super. Ali u sebi ja nikad nisam, uvijek sam govorila o pravu, politici, nikad me neko nije rešetao ovako. I dobro, disciplinirano si. Nisi išla super mi je to. A ja te jedno nisam pitala koji broj cipele nosiš. Neće te to ni pitat, nego stvarno sam onako, ušla sam ti... Ko u Knjazovoj slačionici. A, jel tako? Jes. Skinula si me do kraja. Super si bila i baš mi je drago što sam te na neki način baš uspjela izvući. Izbacila iz tako je. Draga Viki, ja ću ti poželjeti sreću i uspjeh. Mislim, još ima dobrih 2 mjeseca. Pa ima 52 dana do izborne šutnje. Ja stavila sam onaj counter na mobitel. Znaš da svako jutro kad se probudim vidim koliko još dana ima. Da. Srećemo se još, pratit ćemo te. I onako. Hvala. Dragi moji, što drugo reći? Sad ćemo ići nekakvim drugčijim ritmom. Neće to biti uvijek četvrtak. Evo, ovo ćete gledati već u petak, a danas je... u petak, tako je u petak, a danas je četvrtak, tako da kako snimimo, tako ćemo objaviti. Skoro sam prolupala sa danima i vremenom. U svakom slučaju gledamo se vrlo skoro. Adio vam.